Whatalwhatu se whapoponga telefo le video Samoa. Mo moatu mai sai tu te tonu mo mori mawina le whatumuria o le whaita wafu o te ngata i Iran i Tehran mo toe sauninga o lo latu te taisa iei o Ayatollah Ali Khamenei ina wa mata sauninga i le so ai le o wa aia lava lo natali o Majaba. Whaidoa le CNN nisi o whamtaranga ma le sui o Iran e whapea o le whatino ino le marienga ma Amerika e whaingata ai ma whai o na whatino. O lo iei ripote se vaaswau una a fia se oso whainga a wanga iane i o mane lata le Strait of Hormuz ma muwai. E le o iei ni soifua a fia peitai o ripote le iei o a fianga le sio manga. I le panona o lo whawa upeos whainga Israelu ma o ta ua e lima le leifa ai tu o le panona o lo whaia ia oso whainga. O se vaataua le United Kingdom, sa ia whaalawalawengia se vaa petoloa le malo Lucia i le Norwegian Sea e peo na whaino mai li po te le BBC. O le Russian Bear F plane, le tuainga vaalele lea Lucia, pa mai saanga iane se tūlanga mawalalo, e lata i le vaa lea le United Kingdom le HMS Prince of Wales, ma o sida i ena matanga luenga le puipuinga Britannia, o se tūlanga le saunga le mūlea, masa le te tawana tupu. Whaelo fo isa iaini masini o monitoring devices sa whapa uwane le o ngā samidea e lea vaalele, masini e whao ngā ilo ai wa maulu. Na tau mawhaiwa ngā awa Britannia e whapso taile vaalele Lucia ai le Italiane, ma ngā ia nei loa ma na wa atau e lua, ma whaafeau ese mai le vaalele lea Lucia mai lea no fuanga. O lo whaia nei whiutina inga i lea mata upu. Wa whaelo mai sa whaia whataita inga wa upenga e whana mamao ma mai wa a maulua saina i le Vasa Pasifika. Wa alia e ai ma whaitionga mai a New Zealand ma Australia o no ni ngā yoinga o lātou tā ua wa whaamata waile while e mūma le mao popo le ai tūlangi. O le wa maulua le People's Liberation Army na whaatino nei ia whataita inga whaeloi ripote le CNN o se vaenga o tole ninga whaale tausanga a saina i le vaenga le militeri ma alo tā ua fo i wa mai ona whaeloi ia tunu o noa a fia e whaatatau ia whataita inga. Whai mai le CNN o lo whaataria se talia saina le mataupule nei ai le mai loa po le atonu le tu ai ngā missiles sa whataita ia. Whaeloi le minister o le vai Papua New Zealand ta wala mai le minister le matanga luenga Winston Peters na whana ne saina le upenga lea i o ngā sami le Vasa Pasifika le nuclear free zone na whaavai mai le Whipsera Walwono i lano le Treaty of Rarotonga ma na saina i fo i masaina i le marianga i le Whipsera Walfitu. Mai Peters i le ripoti e matua i le ai lava ma se fia wa ai atu o whao ngā mai e saina le Vasa Pasifika e whai ai ana whaataita inga. Wala fotu nei le ofisa la fonga po le Australian Tax Office le ATO Australia i meli i le au whaita avale e lima se la wafe le atunu e whaatatau i nisi o taro sanga mo tupe whaalu po deductions e whaatatau i mea tau ngā luenga po work-related expenses. Wa mafua le atulanga lo wata ue le ripote o le tele o taro sanga sa whaile le tau sanga na tenei wa maita wina le mawalunga tele o le au whai o le tupe na whaalu ai. O le tūlanga o lo iai a whai ai au sia e awe taavale ai inga e peo na wha tūlanga mai e mawhai no lātou claim pe toe tāro sanga mo le toe tongi ane o le o atu le 5 kilomita o tupe whaalu i mea tau ngā ruenga i le tau sanga. Pātaita inga o me peo tupe whaalu i le penisini. Le la wala pata iane le ATO o le au lātou matua i mātai tuina le rei tāro sanga e tuina atu le tau sanga rei ia mauti noe au sia ai inga peo na wha tūlanga ma i awane i siri i lunga tupe o lo tāro sanga ai na i lo tūlanga e anga wa ai. Pa mai le komisina langolango le ATO Anita Challen i le ripoti e te tau le au whaita avalo na sira fia tūranga umai wha te tau i le malanga mai i le whale i le ngā ruenga, mai loa fo i mea ma whai ona tāro sangai, ma mea le o iei le malosi e tāro sangai, mō se tupe e toe mawane. Talman muri, wali patera Radio New Zealand le la pata i e saina o au se tāria, ina ua whaia sa marianga tau militeri au se tāria ma fiti. O se marianga whamairi poti e ono toe whaatūranga i le sanga le mua le tūrangi, ma ono tōsoa ne ai maisi atu moto le Pasifika. Whai mai o le Paramia Australia ma le Paramia o Fiti City Weni Rambuka, na la whailua le Ocean of Peace Alliance i le vai asanei, whaata se ma le Buvale Treaty i le mae au masina o whetuna inga na whaia.
O le a vea i fiti ma ally po se pa angalo na wha Australia i lalo le marianga ma ua tau whai maari ria ngā yo i tari atu ini tūranga la matia pe a whai tūra i maise o sa whainga tau miri teli. Pai lo fo i Rambuka e fia pe a whai awa i atu ai fo i maise atu motu i le nei marianga. E leo fia saina i lea whetuna inga whai loa e le leitio wha malo ni sila e ono whaatala noa e Australia le marianga lava le nei ma le atu Solomona ia malo mata i tūpea le tō tele le nei ngai oinga po o whea o le a whai iai. Tala nara radio sa mo le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai.